ulazi ili izlazi iz Prijedora. Raja, pozdrav Raja. Evo nas, danas pravimo avanturu. Ti šuti tamo, na ovi put, ne trebaš ti nama, nego pratimo samo koliko nam je ostalo vremena. I da vidimo gdje je radar. Idemo Raja na teritoriju Bužima. Jedno 10 km od Bužima još dalje. Znači, možemo reći dugo putovanje. Putujemo iz Cuga. Radar. A pridržavamo se i brzine. Ne smetaju nama radar. Oko 4 sata imamo putovanje u jednom pravcu ako idemo bez prestanka. Tu nas čeka više ljudi koji su ograničeni s vremenom. Došli su malo na odmor. Je li tako Kono? Tako je. Pošto su ovi praznici sad na pomolu, pa idemo da vidimo šta je tu u pitanju. Snimit ćemo malo, nadam se, ovi prirodni ljepota, ali Kono, mogli smo malo odmrti ovdje. Ovdje sad kod one vodence što je više nema. Je. Raja, tu ima jedna vodenca u Bosanskoj Otoci koji više nema, znači jedan se zaletio s autom i direkt se zapsuo tu vodencu, tako da vodence više nema. Tu ćemo da jedemo pitu, ćemo jesti pitu. Tu ćemo da pojedemo pitu krompirišu, malo da se odmorimo, da nećemo i kafu, ili ćemo na povratku? Vidit ćemo. Prvo ćemo doručkovati, ja sam nama napravila sinoć krompirišu i... Ispunila salati kakve? Jesam ljute paprike. Pa nisam ti mogla luk, bit ćeš s ljudima, pa gdješ luka? Ježu ti krastavce što se radila, pasterizovala, paprike, ono... Pa ajde, ovo je ljuto malo, znaš. A na duše ima u fefermonama dosta C vitamina, to nam je sad potrebno. Napolje je hladno, trenutno ovdje, evo temperatura počela da raste, jutro se bilo je -7, sad je -1,5. Mislim, kako koje mjesto prođemo, tako temperatura se mijenja. Ambrazurina je, znači, jutro bila Raja, jedva smo auto očistili. Ja zaboravio stav karton na šofer šajbu, tako da smo ribali 15 minuta. I sad, evo, ima vani mraza, ko jaje se bijeli. Evo sad, Raja, da li možete vidjeti ovdje na kameri? Jaje se kono žuti, ne bijeli se jaje. Gdje kod nas u narodu se kaže, eno mraz, ko jaje se bijeli. A to misliš kad kuhaš jaje pa ga oguliš malo ono bijelo, jest. Zato se kaže mraz ko jaje, vidite šuma tamo kako bijeli se. Sve ovo svi nas pretišuje. Pa naravno žuret, ne znam ko žuret. Pređemo preko mosta, a ispod se ulijeva Una u Sanu. Tako ono, tu je plaža. Bilo bi lijepo se okupati, ali je samo ova Una pohladna. Pohladna, a Sana je super. Znači, mi smo sada, pazi, ovaj vam ide, ne gleda. Evo vidiš, tu se ulijeva, znači Una u Sanu. Vidiš koliko je nadošlo. Poslije bilo je nešto padanja. Patkice dole plivaju. Mi ulazimo sad u Bosanski Novi, to jest Novi Grad. Pa ćemo odmoriti u Bosanskoj Otoci, jedno 20 minuta odavde. I onda idemo za Bužim. Evo našeg mjesta, Kuno, nemoj dole u vodu da bi sletla. Vidi dokle voda našla. Naprav nam nekako sa strani. Da može, hoćemo ovako na sunce. Ajde, može tako vamo prema obali. Pa vidi da je vodenica gore, potjerala bi je voda. Opet je upjerla dole u vodu. Nećemo, ne skira. Vidiš onaj stup, onda znaš da bude sajla za skelu, eno skela tamo. A eto ti ima i čamac, vidiš. Što ću mi Raja ovdje da jedemo, da uživamo u ovoj ljepoti. Veliki vodostaj rijeke Une. Inače ovo drveće uopšte ne bude u vodi.
bude još tamo iza suha, koliko hoćeš, parking bude. Ga pitam? Evo je Raja nama najveći merak. Jeste. Evo vidite. Nema znači tog restorana da bi mi uživali ko što uživamo ovako u domaćoj hrani, ovako u prirodi negdje da jedemo, da gledamo u rijeku i da uživamo. Još da je sad proljeće bilo bi nam još ljepše, mi bi ovdje sebi dekicu prostrli i jeli. I tako najviše volimo da jedemo kad putujemo u autu, pored auta, ovako u prirodi. To nam je baš ono merak. Pogotovo je rekao ona tu hranu pripremila s ljubavlju, znači. Energetski napunila pitu krompirušu i sad ćemo mi da je smazamo. Ovdje su ljute papričice. Cecerunčići. Da. Raja, mi smo dočkovali. Ajde Kuno malo ovamo. Uživaj u pogledu. Visok vodostaj rijeke Une, stvarno. Nismo nikad ovuda prolazili, pa da je toliko vodostaj visok. Ovo je vamo Ada, riječno ostrvo. Ljeti onaj slav tamo bude u funkciji, tako da čovjek prebacuje tamo ljude na to ostrvo i tamo je plaža lijepa za kupanje. Sad ne znam da li s druge strane prebacuju, znam da je ovaj ovdje splav u funkciji. Ovdje gore je bila vodenica. Evo ovdje ovamo vidite kuda voda teče, samo što se neko s autom zabio u tu vodenicu, tako da je više nema. Je lijepo? Jeste. Jeste, jel de? Da. Nije hladno toliko kraj vode. No nije toliko koliko jutros bilo hladno kad smo krenuli. Već je mraz otišao ovdje, evo ima malo sunce. Pa čim se sunce pojavlja da vjetra nema, fino bude. Ja sad volio čamce malo ovuda, bil ti? Ne bi ja, vidiš kako tamo. Ne bi smjela, jel? Ne bi smjela. Ne mislim s ovim čamcem, mislio sam sa modernim čamcem nekim. Bilo bi lijepo. Znači sad da je tu na vodenica, nju bi voda odnijela, ovdje? Ma ne bi odnijela. Ona je bila tu, vidiš. Bio je samo putić pored nje. Pa kad je za tolike godine voda nije odnijela, ne bi ni sad je odnijela. Kako? Da udari vodu? Nemam pojma. Tako sam čuo da je s autom neko dozgo sletio i udario tu vodenicu. A kako je ovdje lijepo krasla ovo mjesto, ta vodenica. Naša bila je lijepa. Ajmo duša moja, daj. Idemo, ajmo, ljudi nas čekaju. Moramo stići, dosta ljudi čeka za lociranje vode. Kamera tu. Malo patki. Ovdje znam da dosta patki bude. Biće gore, one su gore poviš najviše ima. Znaš, gore gdje su ni klupe. Gdje smo onda jeli, jel? Gdje smo kafu pili, jel? Gore najviše patki ima. Dobro je, nije gužvi. A nedjelja? Nedjelja. Raja, nemojte zamjeriti što nama ovako stakla budu često prljava i ne možemo stalno auto prati. U stvari peremo ga često, ali non stop putujemo svukuda tako da se auto brzo isprlja. Evo sad znači prolazimo kroz Bosansku otoku. Ovdje ima jedan dobar izvor.
Za sad nije presušio, hvala Bogu. Gdje su patkice? Enoji. Evo odavde ide zona patkica. Gledaj, neke lete, neke se brčkaju, neke fataju ribe. Evo vidite. A znaš što ima ovdje najviše narod baca im hljeba? Narod im baca hljeba. I dođu one ovako, voli da im se dadne i to. Pripitomle se. Evo vidite, evo je, leti. Žena udjela sa skatu, sa šijetom. Pogledajte kurice. Ovdje je prelijepo. Ovo je meni najljepši dio otoke ovoga. Evo je i navigaciji se sviđa isto. I ona je progovorila i njoj se isto. Tako da mi sad idemo preko ovog mosta desno. Lijevo se ide za Cazin, Bihać, Bosansku Krupu, a mi ćemo desno preko mosta. I ovdje gore isto lijep dio, gore s gornje strane. Dobro, mogu se dva auta mimoići, ja sam mislila da ne mogu. Mogu, sam kad idu veće auta, ne može desno. Evo i ovdje nešto pravi ko kružni tok. Jo, nije ovo bilo kad smo prošli tu. Ovo odskora, evo. Imamo do odredišta još jedno pola sata. Znamo, evo rekao sam sad. Ona ponavlja sve za mnom, samo što ne zna naš jezik. Evo nas Raja, ulazimo u Bužim. Da vidimo radi li ovdje prodavnice, trgovine nedelju, pekara radi. Pekari kod nas rade i benzinske. Da, radi trgovine. Jo, radi kafić nedeljom. Pa ne trebalo, ja mislim, ne znam. 3. kuna, 3. Ja zakladala se u trgovine. I ali imaju radar, jedan u ulazu, jedan u sredini, jedan na izlazu. Ja. Izgledala na Ovdje smo pili kafu, znaš. Znam, tu gore na spratu. Kafić radi. Radi kafić. Ne radi. Dozvoljeno je pekare, benzinske, sad ne znam da li kafiće, ne, čini mi se. Šta jesu? Kad smo prolazili sad kroz Prijedor, Banja Luku, tamo sve radi. Ja, sve živo radi. Nije mi to jasno kako tamo radi, ovdje ne radi ni kod nas, a ista država radi. Nije ni meni. A vam radi, vam ne radi, nije mi nikako jasan taj zakon. Ako su donijeli zakon, što nisu za čitavu Bosnu i Hercegovinu donijeli? Pa meni to nikako nije jasno. Još jedan radar, evo. Još jedan radar. Piše kontrola brzine. Evo pronik gdje sam ja locirao vodu. Jel će na vlasnik ti lično opravo? Jest, Raja, ovdje pozdrav za gospodina vlasnika ove proni. Evo ovdje stvarno dobra prona, tu sam locirao vodu, tu je izbušen bunar. Stvarno
to nisam nigdje doživio na takav način da me čovjek, kako da kažem, poštovao. on je, vjerujete vi, prosto tog mog pronalaska, ja mislim da je već bio iskopan bunar, jel de? Jer drugi put kad sam dolazio. Kaže, Riči, ja ću ti oprat auto. Zamislite, jedan, kako da kažem, gazda, vlasnik auto, proni i ubace, tad, kad je to bilo prije nekoliko godina, 5 maraka, jel de? Ja gledam, ja sam najviše za pranje auta stavljao u marku. Dopirjem. On je meni za 5 maraka opro autora, a ja mama ne mogu pisat i to stvarno cijeni. Mene je bilo stih da on uzme ispred mene da auto pere, ali eto, na neki način, kako sam razumio, iz te zahvalnosti mi je drago bilo što je dobio vodu. Nigdje packe, znači, na auto nije bilo. Ja nisam ni znao da se tako auto može oprati. Nisam, stvarno vam kažem. Nisam, znači, znao da se može tako auto oprati. I stvarno sam mu ja zahvalan ovom prilikom, ako gleda video ja ga pozdravljam. I smatram to da je čovjek iz zahvalnosti tu uradio, što je poštovo, što sam mu tu pronašao vodu. Evo vidite, ovdje je kružni tok urađen. Bio je on kad smo prošli put bili. Jel bio? Yes. Pa čekaj, pa gdje ide put? Jel dole negdje? Jel ima odozdo uključenje? Odakle? Odozdo sad kad smo išli. Ja. A? Ima. Ima? Pa tuda smo onda trebali, jel de? Pa ja, ali evo vidi, ja pratim navigaciju. Pa ne znam navigacija za taj novi put, kuno. Pa ja. Nisam ja vidio dole uključenje, pa to je da ne idemo kroz ga, brže bi prošli. Pa sigurno. Mi imamo sad negdje 12 kilometara. Kilometara, a mjesto se zove... Ajde vidimo kako se zove. Kuno, 8 kilometara, trebalo smo možda pritisnuti tu. Oko 8 kilometara trebamo ići, Vrhovska treba pisat. I bit će skretanje desno, Rudnik. Pa onda kilometar i pol i onda idemo do Breza, tako se zove. I zapamtila? Jesi ipak zapamtila? Ne, ima tabla za njihovo selo i ima tabla za Rudnik, znači jedna do druge table. Tako sam ja spamtala. Nisam šipka nabrala, šta kažeš ipak? Pa čekaj malo, pa znaš ti gdje je to? Da to nije tamo gdje smo bili, Rudnik, ono kada je pisao, kad smo stali pa onog čovjeka čekali. Ono ti je Kamenolom. Kamenolom se zvao, evo. Pa bio je putokaz, meni čini da je Rudnik pisao. Pa imaju neke 2-3 table. Pa meni čini da smo mi bili tu. Ako je lijevo s ove strane kad idemo, onda jesmo bili. Prije one krivine. Ne, gdje se mi nalazimo? Mi se nalazimo u Bužimu, a tačnije na granici sa Velikom Kladušom. Selo se zove Breze ili neki čak kažu Rusija. Što Rusija? Pa nemam pojma, ti stari nešto kojim putem su došli do toga naziva, to ne znam stvarno. Ali uglavnom Breze, uradno je Breze, ali neko kaže i Rusija. Poznatije kao Rusija. Vjerojatno smo jaki bili. Ko Rusa. A inače slabo mjesto stoji s vodom, jel? Prirodnom vodom slabo. Mi imamo, evo, pola sela koristi gradsku vodu, mi imamo taj neki svoj vodovod, ali da se osiguramo, jednostavno hoćemo da imamo svoje nešto, da nismo ovisni ni o kom. Najgore je ovdje ljeti kad se dođe na odmor, valja štediti. Pa da, to. Pogotovo sad, malo to i prošlo prije dok su bili krastavci i malne, znaš kako to kad narod krene, bila je redukcija i svašta nešto. Ali, eto,
Pa narod zaljeva. Pa ja, ali ono, nije sad da bi rekao da je nešto slabo, nije, ima još, hvala Bogu, vode, ali mi hoćemo jednostavno da se obezbedimo, da imamo svoje, da nismo s nijekome i to je to. Ovdje narod da imamo jednog doktora. Njega zanima kako je Riči spoznao da ima ovu moć. Da, to sam rekao, moram pitati. Doktora interesuje. Kad si ti skonto u stvari da posjeduješ to, recimo? A kad si ti doktore skonto da će biti doktor? Ko mali, znaš kako je počela priča? Ko mali, imali smo pilće kod kuće, ove strujne. Mi kažemo strujne, ove što Ja i mi tako budu, pa da. kažemo. I mati kad bi to klala i to, ja sam uvijek volio tu, uzmem neki oštri nož i otvorim glavu. Uvijek sam to secirao, uvijek sam to volio da vidim kako i šta. Ali stvarno to je ono... I tako si zavolio, fetiš, jel to? Pa tako sam, nema baš veze sa čovjekom, ali počeo sam se kokošem. Ja kad sam bio mali, mene je interesovao nadprirodno, što bi rekli, to jest prirodno. To vi sad kažu nadprirodno, paranormalno u stvari, to je sve normalno, mislim. Volio sam te misterije, kako šta, tako da sam u jednim svojim saznanjima došao i do te spoznaje u vezi podzemnih voda još neki kosmičkih zračenja kako se pronalazi. Pa sam počeo malo to da, što bi rekao narod, čačkam po stanovima, znaš. To malo istražujem te podzemne vode, gdje je dobro spavati, gdje nije. Nekad podzemne vode mogu utjecati na naše zdravstveno stanje i da utiču na naše spavanje, da se ljudi mogu biti neraspoloženi, nenaspavani i normalno da mogu oboliti. I tako je krenulo to moje istraživanje, malo pomalo, onda istraživanje oko bioenergije i kad sam došao tu sad gdje živim, počela je ljudima voda da nedostaje i onda sam ja počeo malo njima da pokazujem gdje se vode nalaze i to je tako krenulo. Znači sve iz neke humanosti, iz pomoći narodu. Pa jest, tako je. To je cilj, to je bitno. Da još uvijek održimo taj nivo da možemo čovjek da pomogne i to. Mislim da to je neki primarni interes svega. Jest. A ja sam mislio to kad ti te piliće, ja sam mislio ti njih zašivo da oni ozdrave kad je mati klala i to, a ti na njima eksperimente vršio. Mene je zanimalo da li stvarno, kad se kaže naš mozak ti ko kokoš, da li je to stvarno veličina taka? Pa jesi se sad uvjerio kada operišeš? Pa i nisam, pazi, postoji neka teorija što kaže da su inteligentnija bića. Trče bez glave. Isto osjećam. Ovo ne bude rezit. Da. Znači od onog drveta pa do ograde, pa do okuće, znaš to su dvi najjače takve krštanje voda. Znači gdje god lociram tu krštanje 3 više voda. Da ne mislite da je sam jedna voda. Da, znam. Kaže da popijemo prvo kafu pa njega hvala. Ima još jedan puta. Malo, počekaj. Samo ti je jedan. Meni reci, šta si ti ono malo prije rekao da se uvjerio za kuke? Ne znam, jel dobro to? Pričaj slobodno. Pazi, bio jedan
profesor na fakultetu, kaže on nama, učili mi baš opću kirurgiju, kaže on nama, tako priča o ranama i to kako je šta sterilna ta metoda, tako. Kaže jedan Digos, kaže, ja sam se, kaže, profesor učio na bananama, znaš, pošto dosta nekakno, znaš, za izrazet, pa kao da praviš taj kirurški šiv. Gleda njega profesor, kaže, ko se je učio na bananama je stručnjak za banane. Tako sam ja za koke. A ti si znači za koke. Znam gdje je batak. Poštovani gledalci, nemojte vi misliti da doktor priča o onim kokama, on priča o ovim kokama, mislim nije bitno, uglavnom priča o kokama, doktora, vi kontajte o kojim kokama on priča. Na vama je. Mi znamo na koje se ti koke učio, a sad. Do kojeg nivoja perverznosti ljudski mozak može ići? Ja. Vi sami se odlučite. A ti, Enese, da nisi ti kakav doktor? Nisam ja sam hajmar. Znate šta je hajmar? Ne. Sad je to teško objasniti. Ono konji kad stave ono na sebe, povuču gumenjak ili... Pa to se kod nas zove, kako se zove? Drugačije se to kod nas zove. Znači ti si građevinac. Hajam se zove, ovo baš na konja. Kako se kaže? A treba napraviti hajam, ja sam hajmar. Horma, kako? Ne znam Zaboravio sam ja. A znači ti si građevinac. Pa i svašta sam nešto. Pa dobro. Onako bajnici građevina. Da ti kažem, mirniji si nego ovaj doktor ovdje. On ima stvarno u njega, mislim. On je, poštovani gledalci, ima na duši dosta pilića i kuka. Nisam to mislila, ima Da odgovoran Bog da je bio vegetarianac, pa nek vidi kako je to. Mogu vam reći da volim koku, mogu reći da volim koku. Pahovanu u juhi, svakako. Znači, svi smo mi to što ti kažeš. Kaj, šta to znači? Znači da je oženjen čovjek. Pa dobro to. Kako kažem, hamal. Ali ja hoću da kažem njemu da njemu bolje nek tebi. Kod tebe su ipak pitanje životi i to, a kod njega je Bog me... Jest. Mirniji si, mirnije spavaš. Ne spava mirnije, šta ako napravi građevinu kako ne treba? Šta onda, da se struši nekom na glavu? A opet je to drugačije. Ko u Turskoj ko što je bilo. Ali ovo onda ako napravi malu grešku gotovo, je li tako? Za nas je proces veliki kod njega. Evo ti u Srbiji primjera, ne može nikakva medicina spasti. Šta se napravi ljudi? God građevine. Što je palo na ljudi. To je to. To je žalost. Svako uče svoju odgovornost, to je normalna stvar. Ništa doktore, znači piliće. Samo piliće. Banane. Samo vjeruješ u piletinu, jel? Mladu piletinu. Da, šta se ti javljaš? Kad ti ne jedeš meso? Ko ne jedem meso, mislim, volim pogledat mladu piletinu. Općenito volim piletinu. Ali živu, da se razumijemo. Ja volim gledat kako koke, čopkaju. Žive, čopkaju, na to sam ja mislio. Da ti Enese, šta ti voliš, Enese? Slušam ove starije ljudi. I mlađe, jel?